بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. صاد والقرآن ذي الذكر. Sad. Şanlı Kur'an bilen qasam ki, bu Kur'an hakikaten mucizedir. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. Belki kafirler imandan baş tartmakta ve Resulullah'a muhalefetçilik kılmakta. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. Ulardan ilgiri küfri tüpeylidin nurgun ümmetlerini halak kıldık. Ular azabını köygende feryat kıldı. Halbuki bu kaçıdığan vakt emez. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Ulağa özlerinin içinden bir agahlandırgıcı, yani peygamber kelgenlikiga ular hayran qilishdi. Kafirlar aytdi: bu bir yolg'onchi sehrgardir. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. O nurgun ilahlarını bir ilah kılmakçı mı? Bu hakikaten galeti iş. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Ulanın, yani Kureyş'nin katılları sorunlardan kozgulup çıkıp etti: sizler meninglar, mabudlarınlarga ibadet kılışta çın turunglar. Bu hakikaten bizden irade kılındığan bir iş. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Bunu biz başka bir dinden ve Nasara dindikilerden anlamadık. Bu fakat uydurmudur. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. Kur'an bizge nazil bolmay, onunğa nazil boldu mu? Belki ula mening zikrim, yani Kur'an'dan şektidir. Belki ula tehi mening azabımni tetigini yok. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. Ya ki ulada mutlak galip, en keremlik Rabbinin rahmetinin hazineler bağmı? أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. Ya ki ula asmanlarının, ziminin ve ulanın arasındaki neslenin padişahlığı igi mi? Eğer ula igi bolsa, ula özlerini asmanga elip çıkıdığan şotılağı çıksın. Cundun ma hunalike mehzumun minel ahzab. Ula Resulullah karşı cemaatlerden uyuşkan, mağlup kılındığan koşundur. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. Ulardan, yani Kureyş müşriklerden ilgiri Nuh kavmi, Ad kavmi ve Kozukla ikisi Firavun kavmi peygamberlerini inkar kıldı. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. Semud kavmi, Lut kavmi ve Eykilikle, yani Şuayb aleyhisselam kavmi mu peygamberlerini inkar kıldı. En şula peygamberlerine karşı uyuşkan cemaale idi.
إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. Ula yeni cemaatlerden peygamberlerini inkar kılmagan birimi yok. Şunun için ulağa menin azabım tegişlik oldu. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. Bula yani Mekke müşrikleri fakat bir avaz yani birinci kıtımlık surnula kütüdü. O kaydılanmaydı. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Ula meskır kılış yolu bilen Rabbimiz sen bizge azaptın vaad kılgan nisiyimizni bizge baldırrak kıyamet günden ilgir begin deyişti. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Ulanın sözlerge sabır kıygın. Dinde küçük bendimiz Davud'ni esligin. O hakikaten Allah'a itaat kılgıcı idi. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. Biz hakikaten tağlani Davud'u boysundurup bədik. Ula Davud bilen etigini akşimi tesbih eytattı. والطير محشورة كل له أواب. Kuşlarını onunla boysundurup berdik. Ulamı taraftan toplanıp Davud bilen billa tesbih eytattı. Tağlanın, kuşlarının hemmisi Allah'a itaat kılgıcıdır. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Davud'nın seltanetini küçeyttik. Onunla hikmet ve hem Adem düşünüdüğün roşen söz ibarelerini ata kıldık. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Deva kılgıçılarının kıssası sana yetti mi? Öz vaxtıda ula Davud ibadet kılıvatkan mescidinin temidin artılıp düşüştü. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Aynı vaxtda ula Davud'un yanına kirdi. Davud uladan korktu. Ula Davud'a korkmagın biz birimizge çekilgan iki davagermiz. Bizden aramızda adillik bilen hüküm kıygın. Nahak hüküm çıkarmagın. Bizni doğru yolga başlagın dedi. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. Olanın biri şübhisiz ki mening bu qerindişimning 99 sağlıqı ba. Mening bir sağlıqım ba. Qerindişim u bir sağlıqnımı bana bəgin deydi. Aramızda bu doğruluq münazırı bulup o meni sözde yengip koydu dedi. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
Davud aytdi. U senin sağlıqını özünün sağlıqlarına qoşup ilişini talep qilib, rastla seni bozaq qilibdi. Nurgun şirikler, yani dostlar, şübhisiz ki bir-biriga çeqilidi. Faqat iman etgan ve yaxshi amal qilganlarla bir-biriga çeqilmaydi. Bular azdır. Davud bizning uni siniganligimizni bildi. Rabbidan mag'firat talab qildi. Sajdaga bordi. Allohga tavba qildi. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Biz onun xatoligini afu qildik. U bizning dargohimizda albatta yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ldi. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Ey Davud, seni biz hakikaten yeryüzüde halif kıldık. Kişilerinin arasında adillik bilen hüküm çıkargın. Nefs haişiga ergeçmegin ki, o seni Allah'ın yolundan azdırdı. Allah'ın yolundan azganla hesap günü, yani kıyamet gününü unutganlıkları üçün hakikaten qattiq azapqa duchor bo'ladi. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Osmonni, zaminni va ularning orasidagi shaylarni bekor yaratmadik. U, ya'ni ularni bekor yaratilgan deb qarash kafirlarning gumonidir. Kafirlarga devzaqdan voy. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. İman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarni yer yuzida buzg'unchilik qilganlar bilan o'xshash qilamdiq yoki taqvodorlarni fojirlarga o'xshash qilamdiq. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bu ularning oyatlarini tafakkur qilishlari uchun, aql egillarining va'z nasihat elishlari uchun biz sana nozil qilgan muborak kitobdir. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Biz Davudga Süleyman'ni ata qildik. Süleyman nima degan yaxshi banda. U Allohga haqiqatan itoat qilguvchi edi. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. Öz vaqtida kechqurunliqi uningga yaxshi yuguruk atlar to'g'irlandi. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Süleyman aytdi. Men haqiqatan atlarni Rabbimni aslash uchun yaxshi ko'rdim. Ular ko'zimdan g'oyib bo'lguncha ularni ko'zdan kechirish bilan bo'ldim. Rudduha alay فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Süleyman aytdi. Atlarni mening oldimga elib kelinglar. Atlar elib kelingandan keyin Süleyman ularning qochoqlarini, bo'yinlarini silashga boshladi. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Biz haqiqatan Süleyman'ni sınadık.
Onun taxti üstiga bir jasadni tashladik. Ondan u buning sinoq ekanligini bilib tavba qildi. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Süleyman aytdi: Rabbim, bana mağfiret qilgin. Bana menden keyin, menden başqa hech odamga muyassar bo'lmaydigan podshohlikni ato qilgin. Sen haqiqatan ko'p ato qilg'uchisan. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. Biz Süleyman'a şamalni bo'ysundirib berdik. Shamal Süleymanning buyrug'i bo'yicha u xohlagan tarafga larzon mang'atdi. والشياطين كل بناء وغواص. Hamda uningga katta binolarni salalaydigan qurg'uchi va dengizlarda cho'kib unchi marjonlarni elib chiqalaydigan g'avvos shaytonlarni bo'ysundirib berdik. وآخرين مقرنين في الأصفاد. Yana nurg'un shaytonlarga ishkal selingandir. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. Biz Süleyman'a aytdik ki, bu bizning sana bergan keng atoyimiz. Uningdan sen xohlagan kishiga bergin yoki bermagin, bu vaqtda sendan hisob ilinmaydi. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. U bizning dargohimizda haqiqatan yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ldi. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Bendimiz Ayyubni asligin. U öz vaqtida Rabbiga iltijo qilib, shayton menga haqiqatan jafo mushaqqat va azob yetkizdi deb nido qildi. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Onunğa putung bilan yerni tepkin dedik. U putu bilan yerni tepivdi, süzük bir bulaq etilib chiqdi. Biz onunğa bu yuyunsimi bo'ladigan, issimi bo'ladigan soğuq sudur dedik. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. Biz onun kesel vaqtida hadisiga uchrab yo'q bo'lgan ahli avlodini yenidan berdik. Ular bilan billa bir barobar ortiq berdik. Bu bizning nozil qilgan rahmatimizdir. Aql egalari uchun va'z nasihatdir. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Onunğa qo'lingga bir bağlam çöpni elib, onun bilan ayolingni urg'in. Qasimingni buzmag'in dedik. Biz Ayyubni haqiqatan sabrchan bayqidik. U nima degan obdan banda? Haqiqatan u Allohga tavba bilan yuzlanguchidir. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. İbadette güçlük, dinde basiretlik bendilerimiz İbrahim, İshak ve Yakub'ni esligin. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. Ularni biz pak xisletlik, ahiretni eslep turduğan samimi kişiler kıldık. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Ular bizning dergahimizda hakikaten alahide tallanğan kişilerdir. Hakikaten yaxşı kişilerdir. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. İsmailni,
İlyasani ve Zulkiflini əsligin. Ularning hammasi yaxshilardandir. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. Bu vəzi nəsihətdir. Təqvadarlığa əlbəttə yaxşı aqibət var. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. O turalğı bolğan cənnətlərdən ibarət olub, ulağa onun dərvazları oçuqdur. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Ula cənnətlərdə təxtlərə yönünüb oturdu. Ula cənnətlərdə nurgun meyvələrini, nurgun şaraplarını tələb qılıb əkeldirib turdu. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. Ulanın yanlarında ərlərdən qeyriga göz sanmaydigan yaş quramı oxşaş cüptələri boludu. هذا ما توعدون ليوم الحساب. Bu sizlərə qiyamət günüdə vəd qılınğan nemətdir. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. Bu həqiqətən bizning atayımızdır ki, o hərgiz tügüməydi. هذا وإن للطاغين لشر مآب. Bu həqiqətdir. Kafirlərin axirətdə boladigan joyi həqiqətən ən yaman joydur. جهنم يصلونها فبئس المهاد. O cəhənnəmdir. Ula cəhənnəmə kirdi. O nimi degan yaman joy? هذا فليذوقوه حميم وغساق. Bu köydürgücü qızıq sudur. Qan yirindir. Ula bunu tetsin. وآخر من شكله أزواج. Yine ulağa muş xildiki başqa türlük azaplar var. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. Əgeş kiçilləri bilən dövzəq kirgən çağda əgeş türgüçilərə eğitildi. Bu cəmaa sizlər bilən birgə kirgüçidir. Əgeş türgüçilər eğitidi. Ular qarşı elinmaydı. Ular çoxum bizga oxşaş azabını tetiğuçudur. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. Əgeş kiçilər eğitidi. Belki sizlər qarşı elinmaysizlər. Sizlər azabını bizga elib keldinglar. Yani bizni azdırıp dövzəqqa kirişimizga səbəbçi boldinglar. Bu nima degan yaman joy? قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Ula yani əgeş küçülər Rabbimiz bizga bu azabını elib kelgan odamga dövzəq azabını 2 əsse ziyoda qilgin deydi. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. Ula yani kafirlarning katibaşları eytidi. Biz dünyadaki çağda yamanlardan hesaplaydigan adamlarni yani müminlarni dövzəqdə köməyimiz go. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. Ularni biz dünyadaki çağda məsxir qılatdıq go. Yoki ulardan ko'zlar ig'ib ketdimi? Yani yoki ular dövzəqdə biz bilan birga tursinmi, köməyyotamdiq. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. Əhli dövzəqning bu rəvişdə özara janjallashishi çoxumdur. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
Mekke kafirlarga aytqinki, men faqat bir ogohlantiruvchiman. Mutlaq g'olib bir Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech iloh yo'qdir. Robbus samawati vel ardi ve ma beynehumal azizul ghaffar. U Allah osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi shaylarning Rabbidir. Mutlaq g'olibdir. O'zi xohlagan bandalarni eng mag'firat qilg'uchidir. Qul huwa naba'un azim. Ularga aytqinki, u ya'ni Allohning birligiga da'vat qilguvchi payg'ambar ekanligim cho'ng xabardir. Antum anhu mu'ridun. Sizlar uningdan yuz o'raysizlar. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la iz yahtasimun. Farishtalar Odam alayhissalom to'g'risida munozirlashayotgan chaqda men ularning ahvolini bilmaydim. Yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin. Menga faqat vahiy qilindiki, men ro'shan bir ogohlantiruvchiman. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Öz vaqtida Rabbim farishtalarga aytdi. Men haqiqatan loydan bir odam yarataman. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Uni men Raurus yaratgan, ya'ni uni yaratib, suratga kirgizib, a'zolarini to'liq, mukammal inson holatiga keltirgan va uningga jon kirgizgan vaqtimda uningga sajda qilinglar. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Farishtalarning birimi qolmay, hammasi Odam alayhissalomga sajda qildi. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Faqat iblislar bo'yintovlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. Allah aytdi: Ey iblis, men öz qo'lim bilan yaratgan insonga sajda qilishdan sana nima to'sqinlik qildi? Uningga sajda qilmasliging takabburlik qilganligingdanmi yoki yuqori martabaliklardan bo'lganligingdanmi? Qala ana khayrun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. İblis, men uningdan ortiq meni o'tdan yaratding, uni loydan yaratding dedi. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yawmiddin. Allah, sen cennettin yo'qol. Sen haqiqatan qo'g'landi bo'lding. Sana haqiqatan qiyomatgacha mening la'natim bo'lsin dedi. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. İblis, Rabbim bana xaloyiq terildirildiğin gün, yani kıyametkiçe mühlet bersen, yani meni hayat kaldırsan dedi. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Allah, cezmen sana ma'lum vaqtgacha mühlet berildi dedi. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. İblis aytdi: İzzeting bilan qasamki, ularning hammasini cho'qim azdırman. إلا عبادك منهم المخلصين. Ulardan faqat tanlangan bandalaringlar buningdan mustasno. Yani ularni azdıra olmayman. قال فالحق والحق أقول. Allah aytdi: Mening sözüm haqdır. Men haqni sözleymen.
لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Sen bilen ve uladın sana ergeçkenlerinin hemmisi bilen çokum cehennemni toşkızımen. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Eytqin ki, Allah tarafından kelgen vahiyni tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Men Qur'onni töhmet qilg'uchilardan, ya'ni yolg'ondan to'quvchilardan emasman. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Qur'on faqat jahon ahli uchun va'z nasihatdir. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. Bir müddettin keyin uning rostligini cho'qim bilasizlar.